Are you guys nice? Yes sir. My name is Myanmar. You eat it with the hin. You eat with tahin, okay. You eat ano, you full? You full? Cetak kok. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ရည်ရမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကို reaction ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's go ကြည့်လိုက်ရအောင် Poenka. Hey, kamu kak, sawadika. မရည်ကြပါနဲ့ Oh, nama serikat. Kamu sih kak. ထိုင်းနေလေ Sawadika. So you speak English? Yes sir. Nice. Where you guys coming from? Bangkok? Where from? My name is Myanmar. Hả? Không sao My rồi. name is Myanmar. Này kìa lấy cả lắm mê. Haji dah. I'm from Where you coming from, bro? Hey, I'm from Myanmar. Yes sir. You eat there. What do you eat? Oh, what do you eat? Sabi bile. You sa pahin deh. Pahin deh suara. You eating with the hin. You eat with tahin, okay. You eat ano, you full? You full? Oh, cetak kok. You finished. You eat with it hin. Walang hiya tong mga guys, his viewers come here and translate what they are saying. Hello, Sopio. He English sedan ang li, pero sedan ang sulo. Indatek takatu. Wo perlu ko. Indaboya. Are you guys nice? Yes sir. My name is Myanmar. Nasatan. Ada setan. Oh my. ကဲတငယ်ချင်းတို့မှာရောအခုလိုမျိုး easy ကြောင်းနဲ့တငယ်ချင်းရှိလားဘောနော်ရှင် comment မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကဲဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ bye bye